नमस्कार आज्ञा मु चिकु स्वागत करुच्ची आपण को जय गोपाल ओडिशा न्यूज को वर्तमान मु आसी पहुंची पूरी बड़दाण्डे बड़दाण्डे छिड़ा हो जगह को दर्शन कला बेले जाजपुर आम भाई मान सब आसुँच पूरा जगह दर्शन करने तो आपण मैंने भलसे जानीते इंस्टाग्राम आई एम मानस समस्त आपण मैंने भलसे जानीते चलतु भाई मान गोटे प्रतिक्रिया ना भाई मैंने जो बाट को आसुँच जगह को देखापी अनुभूति रोचे कौ जगह के कष्ट से आसी पहुंचते रथ टाणी ना चलतु भाई प्रतिक्रिया ना ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟଗୋପାଳ ଓଡିଶା ନ୍ୟୁଜ ମୋ ଚିକୁ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଆସୁ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ ଆମ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆଉ ଖାସ କରି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ମାନେ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ ଏତେ କଷ୍ଟ ପରେ ଆମେ ଆସିକି ରଥ ଟାଣିଛୁ ଛୁଇଁଛୁ ସେଇଟା ବଡ କଥା ଭାଇ ସହିତ ଭେଟ ହେଇତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ଭେଟ ନ ଜଗାର ରଥ ଟାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିଜ ମନକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସୌଭାଗ୍ୟ